Dobar dan svima. Hvala vam na izdvojenom vremenu da prisustvujete ovom webinaru. Sačekat ćemo još minutu da se svi okupe i onda krećemo. Nadam se da me sve vidite i čujete. Zamolio bih vas da u komentare unesete 1, ako je sve u redu sa videom i audijom i ako vidite prezentaciju na centralnom ekranu. Ok, u principu vidim da je sa svima ok, bar sa ovim ljudima što su se javili. Dobar dan još jednom, moje ime je Nenad Životić, ja sam menadžer za cloud servise u kompaniji Algotek. Samo ćemo potrošiti par sekundi i par reči o Algoteku, kompanija koja 27 godina posluje u regionu i 27 godina iskustva na polju poslovne komunikacije i kontakt centra u regionu. To nam daje neophodno iskustvo, znanje i pouzdanost da se prihvatimo bilo kog projekta takve vrste. Korisničko iskustvo, mi to znamo i nudimo proverena rešenja koje se integrišu u vaše poslovanje. Gajimo multivendorski pristup, što vam daje garanciju da ćemo ponuditi najbolje rešenje za vaš zahtev i u okviru predviđenog budžeta. Vendori sa kojima radimo su prevashodno Avaya, o kojoj će danas najviše biti reči, Cisco, NICE, Altitude, Microsoft, SAP i tako dalje. To su sve najveći vendori na polju informacionih tehnologija i komunikacija. Na ovom webinaru prikazat ćemo vam kako kroz savremeni kontakt centar možete zadržati postojeće klijente i pridobiti nove kroz poboljšanje korisničkog iskustva, smanjiti operativne troškove tako što ćete koristiti mesečni model pretplate i kako da uskladite potrebne resurse u kontakt centru prema sezonskim potrebama, kako savremene funkcionalnosti Avaya kontakt centra u cloudu možete iskoristiti u cilju poboljšanja poslovanja i pozicije na tržištu u vašoj industriji. I na kraju smo spremili iznenađenje za vas, te vas molim da ostanete do kraja na webinaru. Takođe, pitanja postavljate u toku celog webinara, imate chat prozor sa desne strane, već ste ga videli, a ja ću se truditi da odgovorim na sva pitanja na kraju webinara. Pre svega, želeo bih da objasnim par pojmova sa kojima ću se ja susretati u toku ovog webinara i u toku ovog predavanja. Prevashodno to je pod 1 Avaya, kompanija iz Amerike, naš najveći vendor, čije rešenje ćemo danas predstaviti. U pitanju je Avayin kontakt centar u cloudu. Naravno, kontakt centar kao web aplikacija o kojoj ćemo pričati, web orijentisana, koju koriste i agenti i supervizori. Agent i supervizor, reči koje su vam verovatno poznate, to su osobe koje rade posao komunikacije u kontakt centru i na kraju cloud infrastruktura, nekoliko puta ću je pomenuti, to je postavljanje samog softverskog rešenja u cloud, odnosno hostovanje rešenja na virtualnim resursima.
80% kompanija želi da upotrebi pozitivno korisničko iskustvo kao način da se izdvoji od konkurencije. Vrlo dobro znate da turistička industrija je postala izuzetno konkurentna, jednim delom i zbog prisustva različitih internet alata i web sajtova sa popustima i kuponima. Zato je od velike važnosti da turističke agencije svojim putnicima, odnosno svojim klijentima, ponude vrhunsku uslugu i korisničko iskustvo. Putnici često tragaju za aranžmanima koji će im doneti uštedu i samim tim je bitno da i sa strane turističke agencije se pronađe način da se smanje operativni troškovi, a da se pritom zadrži ili poveća kvalitet pružene usluge. Zadovoljstvo korisnika smatra se najvažnijim pokazateljom rada kontakt centra i to kaže više od 60% menadžera za korisničke usluge. Ti menadžeri, odnosno customer service menadžeri, koriste neke različite parametre, odnosno key performance indekse, da bi prikazali uspešnost rada svog kontakt centra, ali svi se slažu u jednom, a to da je zadovoljstvo korisnika postao najvažniji faktor od svih. Ostali pokazatelji koji su merljivi, a koji se mogu prikazati kroz neke alate koje koristimo za izveštavanje i koji su sastavni deo ozbiljnog modernog kontakt centra, su recimo first call resolution, to je rešavanje slučaja ili davanje odgovora prilikom prvog poziva, service level i response time, odnosno servisni faktor i vreme odgovora, to je jasno, i kvalitet samog kontakta. Koncept webinara, samo ću za sekundu da napravim pauzu, koncept webinara će biti da pratimo najnovije činjenice ili neki statistički podatak, kao što je prikazano na slajdu, iz oblasti kontakt centra u turizmu, ali takođe iz ostalih industrija, i na osnovu ovih činjenica pričat ćemo o funkcionalnostima Avajinog kontakt centra u cloudu, odnosno kako naše rešenje zadovoljava, odnosno odgovara na zahteve tržišta. Samo da zaključim za prethodni slajd, zašto je važno raditi na pozitivnom korisničkom iskustvu. 89% korisnika kojima je pružena loša usluga otići će kod konkurencije, a 82% klijenata kaže da brzo rešavanje njihovog problema za njih predstavlja najvažniji faktor zadovoljstva pri kupovini neke usluge. Otuda je jasno zašto pričamo o poboljšanom korisničkom iskustvu. Možda niste ni svesni, ali čak 79% korisnika i dalje preferira da pozove korisnički centar putem telefona, bez obzira na rast online alata za komunikaciju. Telefonski pozivi su i dalje primarni kanal za komunikaciju sa klijentima, to je pokazalo istraživanje, dok recimo socijalne mreže imaju učešće od svega 3% u celokupnoj komunikaciji. Svesni ste da caller ID, odnosno identifikacija dolaznog poziva, je prva informacija koja ulazi u samu platformu kontakt centra. Na osnovu ove informacije poziv se raspoređuje ka agentima prema nekom definisanom kriterijumu. Recimo da taj kriterijum može da bude last agent, to je kriterijum da se poslednji agent koji je pričao sa klijentom javi klijentu i sledeći put. Logika iza toga je da svako od klijenata želi da razgovara sa operaterom, prodavcom ili agentom sa kojim je već imao komunikaciju u prošlosti, jer se pretpostavlja da agent zna o čemu se radi, odnosno da ima informacije koje je već dao ili koje je prikupio, a sa druge strane ljudi se plaše da će novom agentu morati sve ponovo da objašnjavaju. Druga mogućnost je da se poziv prosledi agentu koji je najviše kompetentan za određenu oblast. Ta određena oblast se izabira na samom govornom automatu, odnosno na IVR-u. To je, primer za to je ono što svi čujemo, opcija 1 za prodaju aranžmana, opcija 2 za podršku, opcija 3 za engleski jezik i tako dalje. Takođe, ovde je jako bitna integracija, to je povezivanje sa vašim postojećim rešenjima koje koristite i pomoću njih pratite klijente, odnosno takozvane CRM alate.
gde možete videti sve prethodne upite klijenata, njihove preference, njihove osnovne podatke itd. U tom slučaju svaki agent pre nego što prihvati poziv, kada se poziv distribuira agentu, postoji neki period pre nego što će agent da se javi i agent ima vreme da vidi sa kim će da priča, da li je sa tim klijentom prethodno pričao, kada je klijent zvao, oko čega se interesovao itd. O svemu ovome govori u prilog i činjenica da 84% klijenata na neki način je isfrustrirano kada agent nema informaciju o istoriji prethodnih poziva. Eto i važnosti za integracijom sa CRM-om. Ovo je pogotovo slučaj kada se rešava neko pitanje iz nekoliko iteracija, odnosno kada klijent zove više puta zbog iste stvari. Takođe, činjenica je i da klijenti vole da čuju svoje ime u komunikaciji. Samo 21% agenata u ovom trenutku pomene ime klijenta kada se javi. Neki od njih imaju te informacije na osnovu caller ID-a, odnosno dolaznog poziva, a sa druge strane integracija sa CRM-om daje tu informaciju. Evo i jedna zanimljivost za vas. Najduži poziv na čekanju trajao je 5 sati, 40 minuta i 1 sekundu i desio se kada je klijent prebačen na čekanje od strane Australian Airlinesa. 69% klijenata je reklo da su predugo bili na čekanju kada su tražili pomoć operatera. U ovakvim situacijama dobrodošle su sledeće funkcionalnosti kontakt centra, to su recimo callback, koja je funkcionalnost kada se upućuje poziv nazad klijentu, kada se prvi agent oslobodi, a informacije o pozivaocu se nalaze na listi propuštenih poziva, znači klijent je prekinuo vezu, ali ga je agent pozvao nazad, odnosno sama centrala PBX ga je pozvala nazad i povezala sa agentom. Web callback je proširena funkcionalnost o kojoj smo malo pre pričali. U tom slučaju klijent se na vašem web sajtu prijavi sa brojem telefona na koji ga treba zvati i tada ga sama kontakt centar platforma automatski poziva u određeno vreme i povezuje ga sa prvim slobodnim agentom ili recimo sa agentom koji ima najviši nivo iskustva u toj oblasti. Pod 3 imamo virtual hold, to je funkcionalnost gde se klijent posle određenog vremena na čekanju zamoli da ostavi broj telefona na koji ga treba pozvati i klijent prekida vezu. Posle toga on se stavlja u virtualni red za čekanje iako nije na vezi i kad dođe na red kod agenta, kontakt centar platforma ga poziva i povezuje ga sa prvim slobodnim agentom, odnosno agentom koji ima najviši nivo iskustva. Ili kao što smo malo pre rekli, sa agentom sa kojim je i ranije pričao. Iako smo utvrdili da je telefonski poziv i dalje najatraktivniji vid komunikacije danas, i to pogotovo za celokupnu populaciju ako gledamo, sve ljude koji pozivaju kontakt centre, očigledan je trend da među mlađima, odnosno grupi koju nazivamo milenijalci, preferiraju i drugi kanale komunikacije. To su web chat, e-mail, odnosno voice kanal koji smo malo pre pominjali i socijalne mreže. Samim tim, čak 74% korisnika koristi 3 ili više kanala kako bi stupili u kontakt sa kompanijama. Ali sa druge strane, čak polovina njih, odnosno skoro polovina njih, 45%, će eskalirati komunikaciju na voice kanal, odnosno na telefonski poziv, ukoliko njihov problem koji su postavili preko recimo web chata nije brzo rešen. Ovo je jedan od razloga zašto su čak 86% kontakt centara u svetu u ovom trenutku multikanalni, odnosno obrađuju najmanje 3 kanala komunikacije. U ovom slučaju pričamo o voice-u, e-mailu i web chatu. U Avaya kontakt centru, o kome je danas i reč, sva 3 kanala se prate na isti način. Dolazne informacije o korisniku, da li je to caller ID ili je e-mail adresa, vezuju se sa osnovnim informacijama korisnika, imenom, prezimenom, i preko CRM integracije agent ih dobija na jednom mestu. Odlazna i dolazna komunikacija po svakom kanalu se snima i na osnovu njih se rade kasnije izveštaji.
U nekoliko navrata danas sam pomenuo platformu Avaya IP Office za kontakt centar u cloudu. Najveće prednosti ovog sistema su da se rešenje hostuje na privatnom cloudu, odnosno na virtualnoj infrastrukturi, i to znači da vi kao korisnici u stvari nećete imati kapitalnu investiciju, prevashodnu infrastrukturu. Vi nećete kupiti PBX centralu, nećete kupiti servere potrebne za skladištenje, odnosno storage, već ćete ih iznajmiti. Sa druge strane, samo rešenje podržava rad od 3 agenta pa do 250 agenata koji mogu biti pozicionirani na 150 različitih lokacija i svi biti povezani na istoj platformi. Takođe, agent je moguće da bude samo voice agent, o čemu smo pričali, moguće je da bude i voice agent, i web chat, i email agent, odnosno multikanalni agent, ili može birati koje funkcionalnosti želi. Funkcionalnosti su skalabilna stvar i pale se po potrebi. Broj agenata može takođe da se povećava i da se smanjuje na mesečnom nivou. To je prevashodno korisno u vašoj branši, odnosno u turističkoj industriji. Znamo da postoje sezonske potrebe za radnicima, nekad veće, nekad manje, i to je poenta. Poenta je da plaćate samo ono što koristite. Koliko agenata u tom trenutku je aktivno, toliko i plaćate. Sama aplikacija u kojoj radi agent je web orijentisana, što znači da joj se može pristupiti sa različitih lokacija. Agent može da sedi kući, može da bude na bilo kojoj drugoj lokaciji. Potrebno je da na toj lokaciji sa koje radi ima internet konekciju, da ima slušalice i naravno PC za rad, personalni računar ili laptop. Što se tiče snimanja razgovora, to je funkcionalnost koja se u zadnje vreme sve više i više koristi u kompanijama, i to u cilju poboljšanja rada agenata i poboljšanja rada samog kontakt centra. Ti razgovori se mogu snimati i preslušavati nebrojeno puta, a supervizori se mogu uključiti uživo u komunikaciju između agenata i klijenta, mogu je prisluškivati bez njihovog znanja ili sa njihovim znanjem. Što se tiče izveštavanja, u cilju poboljšanja korisničkog iskustva, to je više supervizorska funkcionalnost. Sa jedne strane, agenti imaju neke osnovne izveštaje u realnom vremenu o svom radu, dok supervizori mogu u svakom trenutku videti šta se dešava na nivou celog kontakt centra. Mogu videti koliko je poziva na čekanju, mogu videti koliko je odgovorenih, koliko neodgovorenih poziva, koliko je poziva u listi koji čekaju da se vrate nazad pozivi ka klijentu, kojoj grupi agent pripada, po kom topiku je podeljen agent, koliko je agenata aktivno trenutno, koliko nije, ko je na pauzi i tako dalje. Na osnovu svih ovih informacija se rade izveštaji u realnom vremenu ili se rade izveštaji u takozvano istorijsko izveštavanje koje se odnosi na određeni period u prošlosti, znači može dati primjer od ponedeljka do petka koliko je agenata bilo aktivno, u kojoj grupi je bio, po kom kanalu, da li je bio voice agent, email agent ili web chat agent, na koliko poziva je govorio i tako dalje. Sa ovim slikama, odnosno sa ovim screenshotovima, ćemo i završiti ovaj deo webinara. Ovo je izgled agentske aplikacije o kojoj je danas bilo reči. Na ovom screenshotu možete vidjeti u stvari kako izgleda početni ekran agentske aplikacije sa nekim osnovnim pokazateljima. U gornjem levom uglu su kanali sa kojima je on prijavljen. To su voice kanal, web chat kanal i email kanal. U sredini su grupe kojima on pripada, da li je to grupa prodaja, da li je to grupa customer service, financije ili neka druga. Sa leve donje strane agent se prijavljuje da ide na pauzu i razlog zašto ide na pauzu. U centralnom delu ekrana vidimo supervizorsku poruku, vidimo neke pokazatelje koji su recimo monitor propuštenih poziva ili servisni faktor i isti ovakav izgled za sva tri kanala, da li je to email kanal, voice ili web chat kanal. Takođe, ovo je izgled ekrana kada dođe jedan poziv, isti je i kada se uputi poziv ka klijentu. Neke od osnovnih funkcionalnosti kada je poziv ostvaren su da se poziv stavi na čekanje, da se prebaci drugom agentu poziv, da se uđe u konferenciju
sa nekim od agenata ili da se pozove supervizor. Takođe, ovde su i detalji o pozivaocu, o istoriji poziva sa tog broja telefona, neki neformalni notes i može da se pretražuje po imenu klijenta, odnosno po njihovom broju telefona. Sa druge strane, supervizor ima malo drugačije funkcionalnosti, odnosno malo veće prioritete, može gledati grupe kojima pripadaju agenti, koliko je agenata u kojoj grupi, može videti topike, odnosno po IVR-u, po grananju, po govornom automatu, po kom broju su se prijavili klijenti, koji agent je na kom kanalu, najduži poziv, prosečan poziv, broj propuštenih poziva i tako dalje. I ovo je izgled istorijskog izveštavanja, odnosno kako se prave izveštaj po određenom topiku, po određenoj grupi, po određenom agentu, po grupi agenata, agentu po jednoj smeni, po više smena i tako dalje, po nekim uspešnim i neuspešnim pozivima. Kao što sam rekao, ovim mi dolazimo do kraja današnjeg predavanja. Praktično započeli smo jednu temu i želim da vas zamolim da odgovorite na našu anketu koju ćete videti sa vaše desne strane. Za sledeći korak planirali smo da vas pozovemo na jedno druženje, na jedan koktel sa nama u gradovima gde imamo predstavništvo. U ovom trenutku to je Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Naš moderator će vam poslati posle ovog webinara mail sa obaveštenjem o tačnom danu održavanja i lokaciji gde ćemo održati taj koktel i tom prilikom prikazat ćemo vam malo drugačiju demonstraciju samog ovog rešenja. Simulirat ćemo dolazne i odlazne pozive, kampanje, web chat, email chat, odnosno email kampanje, prikazat ćemo vam kako izgleda rad agenta, kako izgleda rad supervizora, gde su iste, gde su različite funkcionalnosti, izveštavanje i u principu sve funkcionalnosti koje jedan modern kontakt centar pruža. Iako ovaj webinar nije prodajno orijentisan, ja ću samo ukratko da vam kažem, ove usluge nisu skupe kao što su nekad bile, kao što je to nekad bilo sa on-prem rešenjima. Paketi počinju od 35 € po agentu na mesečnom nivou, pa idu na gore u zavisnosti od funkcionalnosti koje želite, zavisi od dužine ugovorne obaveze i zavisi naravno od broja agenata koji ugovorite. Takođe, s obzirom da ste prisustvovali ovom webinaru, u trenutku kada se budemo videli u toku ove ili sledeće nedelje kad budemo napravili koktel i demo, odobrit ćemo vam posebne popuste na ove usluge. Takođe želim da napomenem da je ovo samo prvi u nizu webinara koje ćemo organizovati, zato nas pratite i dalje. Takođe nadam se da ste nešto korisno čuli danas i da ste nešto novo naučili. I naravno sad dolazi do onog dela, ako imate neke pitanja, slobodno napišite u chat prozoru, pokušat ćemo da vam odgovorimo. Hvala vam još jednom na pažnji i na izdvojenom vremenu.